Testing.
Tebanan kami na koimin kabene. Ante kaya kamaroni na te kanti kaya biniti ako ben. Ibon hayran kabene. Kana bene miauri. Sinarita na ko rin san kung kain sisira kinamba Prarabati, Madam Speaker, Ukraine tapakati takan no sila kaya nampana ruwa panda yari South Taro tinayno. Nabubisiya temili takariniaki at tapenay pekonani kadiya pana peminitaya tinani po tapewa may yon pota jero pana tapenoy ten kaway kay ndokon niya tapon day nakon yon titay tayo. Kalau bersatu, nak kaya sira kayu irom temen tentu bota kini maku di bukin terire honorable wate kita kaya enak kau temen itu. Biti Madam Speaker, kurine ikai tahu itu satu hari temen meterawita dan sirik, aku kurine nang anak kaya tahu ter. Iku kurine kau itu satu, tiap saya iba, ya sentuh pagi tak kangen ayo, itu nak bota kini makuri. Ni moment tem 3 diri kayo yai toan the truck aya o pota ni makuri iponi ate na peto me pota on ni kiye tanaya ni kaya scoopers on ko kia ni parantri korap Korabata minita, bukan dalam select the mandai the sate. Ilang darabati temilita kakati au sira kayo inang karapoy kakaitaw mena pota kini makuri. Di kita pun ngayon kaya kana nangin nakroyo nangin tamaro iska kowa ye ti truck o ti tapon ti bubusi meri ti karo masina ti kawai kai ka kowang pa ye kita ti tawana ti truck na bubusi ti bilita karinya ki mana pota kin makuri kanaro no pa e kona nora ki ye nang na karo ki kita to wan ki wo ti peminen dai ida ki dari apa isang kai ni paro ngaya kain ti ana pota kin makuri enang darap. Korabata sate ya pasti kau mic. Nak kau temen itu kaya kana. koraba Madam Deputy Speaker ada pasal me bukan sirika enari no kayo menuto no pota kini makuri korap Korabata temen itu te sate. Erang daro pati temilita karinya kinara nara kaya kana kon ti pokat ti sila koi ay pun nakya o bukan daw sila kay pun ti karapano po kakita no kon ti temilita pali enang ginalon ti busiya yo to ante na tayo no mon ti didikit mon ti ya konan no rayo andi na no tayo anang ina pawari ti kaya kami runa nang intamero ali Korabata sate temen itu, ya angkaya ya pun tapera ya kukurai te sate. Nggak akan ada selek senang ada selek hari mina ada bakal kira untuk sate me pegang temen yang hari ni honorable Petero atani poren aku yang te sate. Korabate, Madam Speaker. Ikan besia temen ta atera na bepeire kai swimen panin boya kain te preschool yon porosam anu te. Korabate sate nak kaya kakam selek ayo iron temen tu botak ni makuri bukan terire honorable wate kita kaya enak yang temen itu. Madam Speaker, kurine ikai tahu itu satu temen nak karinya kami jadi yang dan sirik ya kurine nang anak kaya tahu tiak kurine kami ata ikai pa titren po ayang anak kita andiri itu preskus prosam mau ngutaya ipun kainis meta kaini pay ibu kita poaki tandiri itu preskus korap Korabate minita bukan dalam selek kita mantai te sate. Korabate temen ta karinya kinte botak diri. Ako ikan besia temen ta pati ari tera cenga to sinatai ya pa na panin doi boya tani dei kai pa busi be kan panin boya meta ana ye yang ke pe kara riki yang ana skoran mo akon ki daria rap
Korapa te sate te minita. Korapa te Madam Speaker, te kukurin ka ngat sadiba te kangapusi tera yang sekali ri kain te tatuta ta maro on classroom ngai dan ya akiro kon trai page ri taparin na nakona na barin boy wa naron to wan te maro on class to wet umandei dei at ya ka gidi ayya pe patan tan nang ri ayya ni ya pe pa mesti to ya te ba ka pa to na ba ke ya ayya first aid certificate an to orang ai punna tai ayya ri san na ke yore ken dei kai ada mga tauran suag tiga main tiga abu akan apa yang sel non dei kai yang tapanin boya non go tenga wo tiga abu krap Korapa te minita. Te sate po kana misrek ta kawatai. Rapa te minita to na kaya to ngu to ko kana to no pa ke ya ya bit certificate to to ane to bu ko to kon te to wana tera te kai ni pe ri bugia ta ni ri ya kana tai o kan tani ka pa no ra ti ta ni ri men ka we ko ai kai na ne ya san te ba ya busi pe ka ri ba ya ki nga asan pero nga men te bota ki ri sa busi ba ka ko ko ri no ai na busi te minita ia mo meta ia pe yang yo kon de ka ri bu bogi ka ngai ya ara meta kai ron ne ata ki dia pe te ba ki no kon te o sin dei ko Korapa te sate te minita. Korapa te Madam Speaker, korapa te sati me bukan na stek yang asa harabusi dira kali ken te pe parte first aid kai ari mo sto diri ya kona nokong kai dara garai yara ya ya ko sai ka hotel situ wana ko wo tu wi dira na kin te pe ba yo kona na la yan te kan te MTC ke to Red Cross krop Korapa te minita. Wakana misrek ta kapenian tai te sate. Era pa dimena era pa ri ta ta sa de sai bu gi nan sai ta ki na ta ni ni ka wa kai pa mountain ta an kar ko itaro bu gi karo ki FS era Korapa te sate te minita. era ba te sati na nororayon na narara kan pa ya yore nang krok ka ya sebenarnya yang mau kai te tandi ni pungan pundo ko taro bong na to sa tan tan ni tandi ya ke ando mo itaro ba na pun kar ki pe patra pare mang nang ta emang krok ta kita kinte te first aid pare na aro ba ita bur pa ya te yo ana tawran po ka ta ngayo tapon tas na kawan ba MTC sa mga riting ba MTC kita Red Cross ana ko na outreach ya program kay no kan mo jero ba ya ana ko na ando ka at telman meta ni ya taro ba ya krok ni ba ya yan mo ko men na program MTC at Red Cross crop Korapa te minita. Ngaya punsa ron rasira ke an ya osna ron rasira karimina. Ana te baka giro unde sate akarinia ki te mena me taro te ina yeta honorable tongani peya proyekta kwa ina ko imte sate. Koralo pati Madam Speaker ko ngani tai panna nanga patare ko sila ke ana panna club gi meu ya kangi tekal na busia ta te kai diki te minita akarinia ki ada tapi nai patirang kai ana pepai yon mga wakinan karongon te pulis ali te yuwaki menan na peto matap tuwa tayo Korapa te sate ya. Ena ke akam sira ka yero unte minita pota kini makuri bukin makurian kari kira ke akate me tuan kora honorable te ke wataras. Ena ko imte minita. Deputy Speaker, ako din kurin ko ang wate sate akarinia kita menda may tarawati na yeta pa nang tawroy yo tapon mo ko din tinanong ate bubusiya yo. Korapa, Madam Deputy Speaker. Korapa te minita. Te sate po kanam sira te montay. Madam Speaker ilang dara pa kiti te minita akarinia ki me ang tan mo ko din ako na ana kaya manti te tamero ati ay kana ko kaliya te Madam Speaker ati te sira kayo nga yaki po ya punta biki na bente te mana ko gi ay iron te ati setting ko te may traoyeta ya militang kaya kay karinia ki te hari te kais ay ko ko ay malina na busia te milita ta tono ko ni ngai ari na non te kay no ay te yok Korapa te sate ya Mike. Iya, korapa te minita. Korapa, Deputy Madam Speaker, ako kita sate ako wate
nara work plan yang kai yang kuas kantor ngai pa de nara tak berapa nara tamni ya papak angkua tokos we te bridge report ada te yarnak bet Bailey Bridge kere te bridge kerok men tipis sereng kai ya kamen nak kai ada nara mata ya ni temporary kai ya na bridge report ne permanent angkan yang angkua ada tamni kan men te area di sini apa esero itu bridge report sinang ngutang kan dapat nari musia nak katumay semua kono tapo kana wowan ne tangira kinte sira kayo na ane kati na man tu tana parsi tanga te sente to brise e pon permanent de tismens na for the time being my nanya sina kati meto ati kata maro makuria na penati meto an kamenak karo kata tayere ena kona kan ni kara aye kere tipisare na kon tapare kana sara patante brise yon bota krop Kurabate minita, satay po ka ng select takawatay. Yan ang panahon kakaitaw kontiminita ng karinya ko kanya tal magul ataupun tayo pun kami na po bubusian mga ring kanalo na pa kariya minita kanalo pa ng makina kiti magkulian teran bubusian yun na rin na itagin na ako na nuki koran kaya apunsian kakantik yung konti tayo rin na po inamuan pa maki karoon ti brisa yo ya situ kina karo kina konan de kiti te yok ya pepe ti apa ina ti mi Kurabate satay ta. Madam Speaker, ako tayo na sa anak kain na nakawa kaya sa tan muyo ko pangayakin na mo kunin tayo ano ko to sa mga pun data ki mangko sa tiya ta ko mga data ki mam ka sa ro imanti karon te mo sa iyo kani mo kuri ka awar de ka na nakrok atau na kain na kuri pa kain ta aw tapon na mo mata kan ni kana mo pa yakin dan katira kaya ki bukin ti pupu mo kangan kati meto aro rin ti pulisya ti na kay minor na kuran to ko permanent na ti man ki krop Kurabate minita, kapanin po ka ng select satay. para po ti Madam Speaker ya kaitaw ti minita karinya ko di kimana kay kanang tagiroy ay pun lagi po kan ay pun takarpor po ti kaitaw ya tataling ati tayo rin na kung nandito kayo na ngayon pa ya kurang kaya sa mga kapaya rin pinagdapo rin ito Kurabate satay, taminito. dapat na pa tira na pa tira on sa Kurabate taminita, sana ko narasira karimina. Ayan tabi ka kironte satay, may bayang timinna. Karinya kaya honorable Pedro tani pora ina ko imte satay. Kurabate, Madam Speaker. Kan musia de minita erine mente pota kin nakawa. Pa te meto akain tapun tipike. Ibukin ayaw sin kamaituro pa sway men meo. Kurabate satay na kaya kakamsira kayo ironte minita pota kin makuri pukin tiyakawa ako pahin na ramerawa honorable di panatake siwa ina ko imte minita. Probably, Deputy Honourable Madam Speaker, you can select. The Speaker ni gurin takin na nakon sa tiya kaninik teman na may payam pa asa kan na sim teman makuri at itirayo. Koraba. Kurabate minita, pukan ng select mantay te satay. Ya, rapati te minita na kaya ng skroyo. Ikan ora to ay o kanten nga ya printensa ke ang isikan ora di minita ta kana yasa. Ngone ya to kinabe makabukan di sa kinapa. Kurabate satay, a mic. Te minita. Koraba de pokan select. Eko wa de tabun tra rau ta kan de yan di ayu ko emile yan di simpia. Yan ito po makanga kino po mga imo kay ti yon spare part ay sa nuwagi ti ana simti na ko ani amili na yung boy kay mana na ko pa yan tararon ti the ben ni rock ito what mo rin ngayon wa rock ana na pa ni po yan ti ano po malas pero Kurabate minita te satay pukan ng select. Rapati minita ko ari apo ni ni mente takanga ngayon narita ko tibi naron na ta ko pun ko kawana era pa kaya era ki para kin area kanya mtaw na ko mente CBPA kan nang kataw-taw di minita
ina na kon dinga yai yang ne ere ke pa ka ki na yo o kan tani ngapu no ora na pe na ki abu alita kin bubusi wa sa karwa te sa ka yo krap Kora bate sate te mineta. Era o te pōkan te sira ki te piti mea te ormo mea te piti mea speaker te ka ngā sepun nāna ramen taino ngā snanga te tei pandinga yana sei na kawan e ki te tāki te ane na maari ki pati tāngari te kai rei mui na mea te e na pori wene mea tō tana pare te pai ai ki yaona pe ia ngā pun rengi mea te iei pai te peua ni ai koa tauroa inga i nānari ai koa pāsi an te tuan nā pare te porari ki te tāna pain ka maitoro te tāna refrigerants ki te aki pōroa inga i ai koa karia ka kini ka pōnagi i an te tāna te Montreal Protocol te tuan nā pare te kāsa ki a pāga no te usong ai are ina iei te jonono ka karo ki no te tāna pain ka maitoro ai te rāia karo inga i ra pōta ki ni mauri ana kon karo ki ka meta pai pai te rā pai ka na kaina noki puki te toni aki me kan dengan sa kona le bangal tarai pati pekara pai ka na otana ki trana rik sa kona le bangal tarai ba manda ka roki tamo kuran kana pun kaina no ayo de satia ka ni sa kai pita ki magai nyon tarakin te wakna ne yo pa na man o kandring ba na ipo bogian te piti mal sa korap Kora bate mineta. Te sate pōkan tam select ka paniantai. Raba te minita ako ayo ta pun te kaino ne pun ta pa ki to tan mo ya pe yang pare a ke te te osa mai tro ki yo a pun pen do ta ka ngi ne ya kai yang ya ta na ka wa a na pun busmein na ka kayangan mi kira ki ne ye kai pare a kire ka ngan ka mai tro ne ki ngai ya ri ka pun nan ro ya te ta kan tan ngale te pa ki botos ka pra no kon mi ta ri no kon ngai ki ka nga pa yang ne ka ta utau na pa kai ne pe yang pa ngai ro ya mira ahora cantaré que me voy a ne ven prima gato la volví a se to non to ti ki apo ai apo ngi ni ben Kora na kwa se será que te sate ya sei. ai na usa de minita e kon ndanga polizia na kata utau non ti ki apo te yo ya ngi ki peria te am to magur Kora bate sate te mineta. Ela ri te mo de select ego skona ka to te ki apo te mon kwat kora ba Madam Speaker. Kora bate mineta. Se no kona rasira kare mina, ari na tapiaka ki roun te sate ya kare neki mei te putaitari te mena, Honorable Senyan Raya, e na koim te sate. Kora Madam Speaker, kore neki o, ayo te akan nau srek, yon tau te pepa, nampana rot maunu, kona te minute ya kare neki te msia, nda kinna pa, ya pa kaya, te mokuri yon katian, te electoral ward, tiki to wana, ibu kinta kawa, tani maya ki, ibu taritari, erap. Kora bate sate ya na kaya kakam sira kayo roun te mineta te pota kin makuri, ibukin katein na pera, o tau te akai nanwa, Honorable Harry te kaiste na koim te mineta. Kora Deputy Madam Speaker, ayo kaya kan na select the city ya kan ben ta kariya ki bai tari teman the speaker ko ni ku grade ni ko mo the city ya ni mai tari pa punta pena pa ni makuria ayo wabis meta council and tari Kora bate mineta, bukan nam sira ki te sate. Kora Madam Speaker, ana ina bate minute, ito pa, kanga ina ngini ko kukulay pa na ante minute pa, ang ayam epon makuriya kyo. Kang ayay dira ra may rolo basta pa ta mani nga ta kana kita ta ya su on the shelf area ya pun nori and pick up the book water na ya ra pati the minute ta nga ya apun karoya eng na pun si te bu si ba kang ay yung me pun may ron the minute ngi maroro na ay ba kang si ata taning angay kang kaya ta kindi kitira tiraro are nga pun ay tiraro are men do na ko do na ma nasibu siya timi ta enapun wa ko ndek ya kaya ta kindan ya rap Kora bate sate te mineta. era parik bokat de na select the city ya ko ang kata sa bulsa ni meruro tu tan yo anda na select kayo ko irang ni ka kukuray pa pudi te tamakuri ya karawak
ko nga po si kaya takin de distance men de nukan de tapu ni kongora na konti ke nga ta akan de pe ka tarak ai tau ba tapu pe si pare nga si de to wana ri de ba kaina no ata ama kuria nang kan de ta yaro kora ba kan na re kan tari nga ki bukit dira ta kai ni pe ri bukit de karawan de to era itau ba de obis de meio ana kiraga tari itau ba ye ri kita pai to wana re karoko ai ane na kan de sente to makuri itau ba ta era pun basic crop Kora pa te minita, te sati. Madam Speaker, benar ke ito ko senang bersama panante di militer karinya kyo. Tirang kero na pa ako nan ko pare ai dala pati ka ta sen war ente diga bu war. Ya ko nan wa kina ko na pangan ni nante. Ngati bu wa tanga wo bi no no. Ai ta ya na pun nang ini kurai ka inta ka wa. Tani mai ya kingana nong panante militer ni on ka wa nang kaisa. Ang ya pun de ko ai ya wo tri to wa. Ai ra pati minute. Kora pa te sati, te minita. ai tau ri de bokan de sira ka te rama de sate ba saka suka ba karwan ta makuri ya ta bendan di dimina yang ya pa na posisa te pupusi crop Kora pa te minita, sena kon ganara sila karimina. Ana te baka mi raun te sati, akarinek te menda may taraw te inayata, honor po te riyata mo nikiaki, ena ko yung te sati. Berapa, Madam Speaker, yo tekan daw sirak. Arang ino mais kain taraw kita ka atwa mende ke malangaya makuri Australia o New Zealand may min karawan tukugi ya pokor tiri ki ya wo tanga wo pi mewo. Ni kiri ke matakanga ngai ai kunan pusia te tau tekan ke te min tare tapena. Pai na tekin na kon teu se yo. Pai yin ka iri kitapon kamakuri ki ape me sinanda ko me sinanda ko kiripes ai katoroi ki aron de kiraki apon kan kiripes kamakuri ya kin napa Australia New Zealand merits Kora pa te sati, ena kaya kakam sila kayo, raun te minita, te pota kini makuri, bukin kam makuri, o kari kira kaya na yako na pa, yo ameta honor po au ya kisena, ena ko yung te minita. Kuraba Madam Speaker kornek ay mali ikan ko na kaya tawteka pag na select man sa tiya kanya mitaroida ay yari te merau sa tiya pan te harpo pinto asa me around man kain makin nikapene ay yauri niya te Madam Speaker te kain te Paris ay kamera may maganari aso kung kayo nung tamatawai peso sa risiran tayo asa nga pararan kami ulit na ko yung te Speaker kornek te Presidents menta kumina kam karinek minita kam karinek te bitan takay tara korinek me tanti ka pala kam korinek tanong oran ka pala tayo panante mewo te merung akan pala meori Meori. ayo ra kaya tau teka ikoy ko nga sa tiya korinek o teo sa iyo pa te meto puta kan makuri ni kakay an karape pa iriki kamakuri yo na Australia menusilan ay sinano kun nada ay kay koraba Madam Speaker Kora pa te minita, ay po si ko Mike. Ay, kaya po ka naman sila kita mantay te sati. Berapa, seperti Madam Speaker ya kaya tahu kita, tapi tanda na kaya apa pun kaya kan lote siak kiri, tahu dia apa tim itu antari, kalau tapi kan kakak ibu kuri bukia dulu kaki, mana ibu aku siak kan si, masih kan tahu itu kan tim itu akan unek na yang makuri tahu. Ono po tabun ke pari sebuah tabun na erari ko ke to ono po tabun na so ite ke erari yari apno mais te po to nome da se ka te ka ka po kai ngande omon po ka no mon siraki na po siya te minita ay ta kina ye te ya ka mo ki ay bon tawante ya pa kana po sen kawari ke to bon mente te manok to an pon kaya mga rin ka pati minute po ang nga tira aron na samayan te to ya meron ya asan ni koroy urap Kora pa te sati, te minita. Ako era pati sa di kariya kin po kanila sila ka ibigin na ron sa di kariya ka en kapag ko wa imay sana ka makuri ti tawtekan ay non tayo ibigin iyawan kakayakin ti makuri ay kamais
ari na kunan kai tera ti ara puta na te mai sini ki te ro ni ke ai I kuri te ki pa ya be ka saban kar ko ye ki ai ra ka kuri na ba ro ndo ko ye ki ai kai na tapun Australia New Zealand ai kan ta ba ka sisan ko ye ti artan ka ma kuri ka ma po ka swaki ma ai kai ro te ek men ai kuri na te ki na pa sisan ben ni kar ko I pukaria ni I bukin pukaria kan no ang ko yo na waki na kon tiri ka po gi yo re kai no te mai se irion te po gi te makurin te tra te utero gi re ang ko ina waki na ron mon tiri ka po ina ri kin na pe pukaria ina ba be ka tabi we ka asal ben na gi ka te panaya pa ta ro ina pe mus mai ar korek na ron bolan gi bolan kan ina pun tana pun Anata mai se ikan po wala ba iskaun tapon ke me I bukin te tra te temon ka tayo akai na no mo to tinimen namen ke bukin ay trao ke o to kai ro tape o te betam speak ay ta barang ka kuri ba ya be tape o ka atau roi yer ki no Australia men New Zealand I bukin ka karigan ya mo kuri ra po ta na mata Kora pa te mineta. Ayo si ko mai tayo. Aya, te pokan di kami sisira kita sati. Rapa, Deputy Madam Speaker, ya, rapa negara tu tega di osa te minit, rangus terari, angati tega kamapuran ya pun kiakin geroy te to na te to. Pokan te sirak, ina tau roi non pe na te yo te speaker, mana bisa te minit. Tapun mai sila roi kai. Tau te job opportunities ari, era ki ya kan kiri bes. New Zealand ya Australia. Kangai anda dia pun mesin tembak udah dia aku dan kamu kuda kemo ye kira ada botan apa tete yo Kora pa te sati, te mineta. ko era pa te sati kan nek po kan na sila ka kapun men de tay por main ko de ministry yo apun ipun su na may maina ke ni ko ta may kai tapi wari ana ko sige jadi kin ara tan ka makuda ke asan de may maina ke ai kurin tagi na pa ye kai ka na po wari sa mga kwa kinanga ye I main diri ke po ana ro wari angko sa mga tawran na hindi tagi na pukari bolan ye kaya ibu po kan de speaker ko nek Kora pa te mineta yo po si ko ka mic. Te sati pokan na sak ta te ta ka banyan tay. aku la pa pergi te minit dia kali nek mo kabelan sih kan ina gidi kena apa ada te pun dapatan do sirak tidak roi te orang benda te ara botan nama tu ayai te au sirak ngai kana kau akanga tu orang te lepa kana iri monta inde kan passport akanga ko mana ngakira pa ayan kai otai ara ro dikirek yang dua tanah ya, aru mutagi nanti bawa kita paspor. Jadi sekarang nanti orang papua nayu tu orang apa isian kita pun jadi karun, anak teh dapat nama dapat paspor atau ada anak angkai atau bangga. Karena montai ini kan paspor atau ni kiri, angka montai ini benar lagi bawa mau pergi. Kan kau warai pun android sih nak kita warai orang, pokoknya mata tagi orang dapat nama tu. Kora pa te sati, te mineta. ko era pa te sadi kan ke bukan na sila ka ta ibu kina ana ro sa te ya ta pun nara ara korekin ka pena kam koran te yo te passport to na me bukan te am ka tawroi kana nang ke mana ke me te ro ko wari na ke lompa ko eta ko tawroi bukan mana ngana kosan karo ti interview me te to employees kind of office asa songo pa ko nang ka tawroi bukan mana lagi Karena ko pun pilih mo na kata orang pasport o aket ronong aro irom kanga ira no wo ye pa kono ko na mangi kono akike ikar ko te ang ko opos sanda jenon interview ibu kan takam makuri ako tawroi ke may ru ara offices men dar office kora pa te temsi speak up rin Kora pa te mineta, yo po si ko mic ka. Yo po sila tante yo ta ara mineta na pa tan ka kaya ka sa ururingan ranari si siringa ra mic ni katwa te tai si sar meroro. Ara sila ngandari ari mina na tabi ka ki me iron te sati akarinya ki me tari te menna honorable sinyan raya ena ko imte sati. Berapa Madam Speaker ayo
Dia kan usira ki te ko yon to te pe kon yo. Ye te pupusi. Bukin karawan te kamete pai yon anga ai ka kona ni manga kameu nei na nika yon putar bukin terita ni meu on kari kaman. Kona te minita ka dinya ki bukin te ka wan te kinna. Wa tira te update yon ayo era Kora pate sate ena ke agam sira kayo iron te menetan te pota ki makuri bukin ti akawa a kau pain na merawa ri panata honorable ri panata ki siwa ena ko te meneta. Honorable Deputy Madam Speaker, how are you on the select Sunday connecting the May? Speaker, I didn't go in Congo, the city area in the man may be by us about in Magur in Corwa to come at the bay. On Sanapani, Makuria, Corgonta, and Tawa, the Bill, in Benawa, Yon Mutarite. What about Honorable Deputy Madam Speaker? Kora pate meneta te sate po kanam sira ki. Berapa Madam Speaker, ana kita pati minit, ana kita apa ko wa asan ka kamaguri ana kora ke dan mga kamyawa te kangate takanta ni ngare ite bigyan te yo. Ngapon niya na ana meruro te minit antay ka ana kore kanga ana tarana pati tirare ana kunani kamyawa ye ito te kiro puki kita teraki. Ika si pupusia te minita ena pun konan ma kan kita apa si kami awan betate te peniau era Kora pate sate te meneta. Ko era pati te poka the select Honorable Deputy Madam Speaker. And the bima to one ne ba ne yakanasen kawarak kan tuok yon na mo de sate yakalinek. De dai mo ayu te nuwa kana kunek ba akona nkaro te nuwa te peniau. Ingan tenan tawa kana asin kana ko kin kon na mo di sa te kalinek yon kawai ka tabunu on moru gyang antikan au gyang mai si te tawa asin karaya kin kon tenan ni ege te yon kan no tabun te mai sin te tawa ni asin dai no kon tenan ya me ko ala yo to na ka ri ken te tawa ke yo ar to na te bukin te tanian te tamar Anta kau wana bar di bukin ti anga nuwa kari keman buki ana pos nama di satu ya kali nek. Tera kanga ita kira ti kira buki ti satu ya kali nek kau aku nani makaro kingan tera ke pakan wana pati itera nawa ki. Dita iyo aswa ki monga ni kabuki ye kira buki ka aku nani meong tera anti enteni morari kini ya kana kani mata. Tekanga pakai ti dan Katia kini kira bukai yo akiro, ma akau kingai mes bisi, saya rasa pada sunfish, ani akau kingai mi bisi ame palau, anak kau kini kabunga kingai, kingai tak, Amerika ni kan sawa kini bangan nila, ani sepai mo nakon narapun nara ani kakatai ya ani anak kau ki, I temai, asa kona bangan ni bangan terai, ni yo anak akan kona pen, ni kebakan ti doa kini kari kira kayu. Yang nak orang mesti sedia kali ni kita apa yang dinti, apa makro ke yang nama ini apa ini nanti terkadang terayu, bukan dengan apa ni bubu ke yo ti, orang buat tiba tiba masuk. Kora pate meneta te sate. Madam Speaker, pun nak bukan tersedak ba itu ba pun nangin teri-teri ti ngati maruru ba te kinda ti minita sinang ini kukurein dong itu ba pun nangin kukurein dong ori pun kain narap mo ko teri senapun kau ngati minita paterang kero no pa kunanda mungkin kita baitiran hari ngang kami awan tekero pukin teran tenande ye kayo sekala pari kita minita mana natan mo uri apun te tahu teka yang te kari kira kayo ada Kora pate sate te meneta. Oh, era pati, ayo aku wan jangan kita kan sa siku yon nan ti Honorable Madam Speaker. Moro ko ina kon takanda ni ngali to pa na wana no yara bodo na na itagin na ya waki mo nan kai kabunga ki yit o me gan sa waki na kon ri mina kora ba asna o enti ro era Kora pate te meneta aya pon rauna nante sate me tari senan pon kandara sira kari mina ana te paka kira unte sate me tarau te ina yata te menna honorable terieta meniki yaki ena ko imte sate.
Kurapa, Madam Speaker, yo, Teranda Usrek. A mais kaimu aqui a sani po yung makuri kay bukin saman. Ikakaya yung makuri may min na konis pe mes may kilipes. Kunan po siya tumina ta patirang kaya nakakamakuri. Ni kataya ni karikya ya yung makuri kay muan ko ates pe mes. O tenyam GC ya kana asan pe na igatay. O kaya pun tapen lapan diri. Korapati sate na kaya hakam sira kaya yo irong teminita. Te botakin makuri bukin kam makuri kari kira kian ya kona pa hiameta honorable auria kisina ena ko teminita. Kuraba, Madam Speaker, ayo kaya ka na nastakte man sa iya karinig may tarawita. Yasa uputakin makuri kawai ni kawari on karoy dite kay kapo na kampanan kay kay kakinakin jon nape bukin dite na ay makuri kay mon ko des pemes atay TC ay kasan pen itay o ay kata at penapen di ring kay TC. Kuraba, Madam Speaker. Korapati minita te sate. Kurapa, sebagai Speaker sekarang parik ti minit na nakaya kay kakongoran. Nakuya kay mo kaya at imetuan ani kakanta ng arikin ayam ako ate tamon bukan te sila ikunan kamatata kaya kinatutan na ang kanuan anawag ka na yakroy te minit na puro roy ang napo pa tawantay yabe o kampana ka na ayasan katayan puro roy mga iyo bukin kawang prayer kay mo Korapati sate teminita. Era pa te sade kare kin pukan na anasreki ayo kan kaya kana mentau teka. Tausa sakara kina mo tutan ati mon na ko ti spemes may taron ti COVID-19 na re men wo tanga ti metawan. Men te tayan yo ti tauteka esen ren no pote kin makuri. Ni kakai on karki a kampana ikaw ari angko amak prigay kay ko kin karwa te yo. Te mon kampana ti hefi may Australia. The one at the IHP may pukaria, ari kaya kay mo. The one at the APNL, the company may sign. The one at the Kiwi Rail may New Zealand. Yeah, and what met the one and keep on kiteri that system is. And karwate yo, the amitauterra, kemi ara ministry at me, esan me karwate retake the company at the pewa. Naron the IHP, but the kamen may mine or kai pai tera. Ang kung tangarakan sa kamakuri na kuya ara kay mo kanaro na pa yung mga pakan kay mo kay wine ano mo tiri ka po ito wana ti kampana may tsari ya it's messy kay ayo ti kampana kay mo kay ereng buburan ton natin ali ang ko ang tawro na pinus mayer korak ayo ito wana ti kampana ti kopek kay awak ti tira ti makuri may kampana kay awak ti tira ti mga yon kay kay nanu meru ro kay na ayek kay nanu meru ya ataupun menteri kaya po kini to nukan keratan taurai pegai aku senang konon bangwaki nah iya kini kampang raya ada kayak berapa meter speak Korapati teminita. Ebusi ko mic. Ya. Te sate bukan di kamsirak. Berapa dari Speaker ya kenapa te minit dan nakakamakuri ya ang makuri ay po ay ngani lang ikaw ang urano ko yan kay mo. Kasi pun bukan te sila ki pension na ana kaya ka yes pasan kaya ka iya na tapos na nakatoto may natan makuri pato ka na pelin ko ron roy do puro roy on to ka ngai daw ati te wari na ka ngai na ko na to kinte tayo to sina ko na kamakuri to ni mga mo to imi na to salan ka ngai ang wala pa roy ya kita tani nga ba ito sinarikin dari temuan di mengaun ki sinarikin dari temuan to temuan mabet dari anak erap Korapati sate teminita. ikaw era pa ti buka na sa tiya kan nga sa bonore ron tayo na ang kanta nga pa na era ipupu kiti kampana kay kana era saro na puro mga iya ari sa kampana ka wali pa kampana ka po para kanta nga pa na kunan da pun maniya na para korek ara kay mo kay askun tatari nga kay ti metal speaker kana po ipupu kan korapa Korapati minita te sate. Berapa Speaker kana parik ti minit katapon ka penen te sila ki
Kangayin ko rin teknik ari kanga ari nga ya ko mention na batam dari nam kaya ka binit ani kam para akana yo Australia akana yen ko ari kanga ang kaya ya atau roy na yara ara kurak sikan nora ya pun sero ya no ila pen kaya ya ko atau asan mo yo Australia ay New Zealand Koraba te satei te mineta. Ira pati sabi ka rin ko kanina sila ka antay mo ye te record ko no pego ki yo Australia isang tabu na ka makurun kay the Kiwi Royal New Zealand tangon tabu au kanda nga pa te ya men na ma pun manangari kara korak ye kon kampana kita pe puni ale pe Australia ira pa Madam Speaker Koraba te mineta. Ana pusti ko mai ka. Maya, sana kondara sesira karimina kaya pun pene pokan te sesira kiane ada da baka ki ron te sate me tari te menna ya ona posinian raya ena ko te sate. Berapa Madam Speaker kangai ta kan usira kani te nampan te ruat na ruau kona te minute akaninia ki bukin to pota kin nakawan ta kin pa asa data kin meroro met kampana at the Christmas Fishing Company Limited pa kona na pen karape pa ay karikira ke akabawan ika inanon tayen karaun ke the gauge farming project to tari oh ang kana asa tira min ay meroro ya itu tanah te kairon de metato untuk ya ki effect na kaya te minute Koraba te sate a kai notes te ta kai ron warere ki ana kai te tai pora. Ena ke hakam sira ke yo ron te minute te bota kin makuri bukin ti akawa a ko pa ina merawa on report pana ta ke siwa ena ko te minute. Koraba Deputy Honorable Madam Speaker. Oyo te kakan te silek na te silek te mana kanek me preter. Speaker arine igugurin ko ngo te sati te mana me preter pa ye te katara. Bukan karo kon te karikira ki at kabu bai ga itari on the mogoro. Kanaro na pa no roi on konan kat rekomane. Na wa ki te karikira ki ai yon tara. Koraba Honorable Madam Speaker. Koraba te minute pokan nam sesira te mantai te sate. Berapa Madam Speaker the minute ya karinia kya eko kapo ne yo disira kin si kangate tururing di kakin kangampun si na pupusi at minute pare pun ya kamen ye ya na kaya ka the minute ya nang itang roin yonte kangate karikira ke erang ina pangkaya pun te meto ayo yang sekakanta ni ngayo bayang na to ya kunari kin po karunte arun meawi ya meto ya karikiman era putan na metate kan tawa kam mokura kita pun akam mokura tirati ti cage farming nang ina pati minute ya ari basa sa tatani nga to ro ko na tari ya paris nang imatayin kasi nako say na paris nuri tenan farm na pay kayo mera pati minute ya kan kanano ay karabati minute ya karinya Koraba te sate te minute. Ko era pati boli silek ko te sabusan esan sesel meroro ma ki IFL ki Christmas Island Fishing Limited yon te kantani ngayo. Andron da pun na te sati ai ne wa mo ngai trial yon taro. Enang sering doon pen ya phase 3 and wa ki yon te tenan case farm kan inon tenam non norek. American kan esen wa esa wa ki takne be trial. Sa korana bangan tara ye ya kantani nga ki ya kasara pa na korana ben makasara ya makor. Isinan kun taro agan oran wa ki na yu pa ndron na si sa te de Honorable Madam Speaker te kan na takide nek ika ke ponen bobo kan na magi de saint agan akan ko live o kaya de ya kun andeng kay no gina bet mai sarawat kaya ye te katara pa na tara ki ab makor isinan kun taro wa ki ta roin an ko roi ti ayana we got all the sa ko wa the Honorable Madam Speaker but that is the one that more and sila ayana ay bukin te akan kali kita kayo au kantan nga pa ni bobo ga narapati Speaker. Koraba te minute sate.
Ako na pati Madam Speaker, ako nga pun daki meta ta iya pun si na karapari kita minita. Yang ada tak nga pun daki tante ye kana nun ta kin kari kira ke meta pun mon na mon me putar tar bari. Ta pun nga ye ta ta pigian ta no. Meta pati te minita te Madam Speaker. Era ako wan tasa punta lang mo na mo sa di bali. Era wan bekan ayo ro. Ito asa no de no ti tain ti ti honorable Madam Speaker. Era pati minita. Sana kung nirasira ka rin mina, era tabi ka kirong te sati, timena me tarabayeta ya honorable, te yeta maniki yakin ako yung te sati. Kura pare ki Madam Speaker wa yo au sirak timbe to ko wak masin tiak makuli ru tero ndikak kai pona kita masin tamakuli yon kilipa sin kai tara mai si tero ndikak ye yana kona te tau te kan ka pupura on ka mai tari kita yen betul wana kon karikian makuli inanon to wak ndiri ya kinakin nana te chebet Kora bate sati kena kaya kakam sisira kaya yo irong temire tentu bota kini mapuri bukin kam mapuri akara kirakian ayah kona pa yo ameta honorable auria kisena ena kami temire ta. Kura pa Madam Speaker, kura pa sati karinek na nasira kita bikin tayo ayon kaya tau teka. Yang oputa kini makuri rino na kuran riri at the Kilipes Institute of Technology. Karabe pa yung kay anak kanwa riri na kuntimane ka ada yon nariki. An kay risi na makuran riri tipe-tipe ke isnan kuri Kilipes nkari kay iritan riri ada na puto ka karakan may sinmakuri iya kararon dikirek. Kura pa Madam Speaker. Kora bate minita te sati bukan nam sisira ki. Ora Madam Speaker karapari te temile tandara ka te tau te ngale sen takin oi ayo mudo kan au sirak ko wak ba yang no te kari ri puntri ri yang ada academic para space to tan ko ngani to tan te ana osno apa nangina akmo te tibe te emakuri te tau te hangai kata iri kindari ton ngari ke te kawe no kon to university ai ke te no ne kai ye na program hangat to po yeri kina ke sek tanga tani ka pana anaro ko university me hari iri yo hangai apun ngana be yo community amakuri kai to apun makuri nguran pun self employed to na pe na me to yo na ora ba Kora bate sati te minita. Ikaw ilar pati te sati karinek bukan na strek yang di auto makuri. Ita beri ka makuri pa yon ayo ay kurin tiakin na pati KIT iya na ana program at TV ge yang koi ilaro the program at TV program ayo ari ikaw ngai te tatero trans school levels ge ari sang ta kandan ga barna ko university matra yang kan course ay karoi buki age naron te tra trade courses ke bukin te carpenter te program tra te ske yang lebih ti tra ana certificate free ari yang ana ko yeto kora kai ari kandan ga pangana epene ite men KIT orang kai ke yamakuri yon Kilipes apuri sa pura yene bana wa kai te KIT ari ikharabe pena ko ane pere the island learning center ge ayore esan wa kine ye payang ye meme Christmas ge ar te kantan nga para ar kora ke yon da pe akibu ke le ai ren kanga ro ko yon taro ibin kare ke nari iri yon taro ar ren pe si din din kon kurai ka yon ya magora bena ei an tan nei re yon ar ren wa ko na benda dike po kai ibin kare ke ya magor po kora pa Madam Speaker kana ibu po kayo lang sa ti Kora bate minita te sati. Apa Madam Speaker ya karapate temile tandara ka ya karapari nari ete kin nari ye program ani amena ibu ki yonder ikan sirakin da kana ro bata so istari tarwayit are erang no tanga ye te ai aku nang ka ngana beri ni ante ke yaiti aku na ibu nang ngai na bata insurance ai no ngana ai ko kolan de ke yaiti aku ne sa ita men karo ai ya pun ori ke kwa diri ako pun dino lang nakaw ako kami nagkarike mo. Ay ikan mo siya temile tayo. Iko na kami tatarigay ante yakan niya wag problema. Rat kaya pun diri yakin bagi yo tawa pun kabin tanah bagi taruh itu tawa mo kaya ni taruh itu pula. Kora bate sati te minita.
ko enar pati sa tiya kanina kibukan nila sila ka punta ko wan ika pera makura pera kayo no ti dira ti the learning center yo anero na rita kina ti apayhang apememe kismes wak mo yon ang kay ay yay nakataw-taw pa na wak mga wakin ako yon ako tiri kaya ako no kanda makura kita pewa ayo pa sa ulo nga taraway ta ke sa mga mo pa taraway ta kana era pwede kami sa cabinet pantay haba kaya mga anak ko yag takanta ko at taraway ta pun kan mati taraw gi bugin ti tira tiri metra me ngakawar gi ti kan na bakura ke sono ko taraw me area sa kada taraway ta sa ururingan an kan wandara araben arawa ke yo no kontay kay bail era pati Madam Speaker Korapati temineta tesate po nam sila kita kapanyantay. Madam Speaker, era ba timilit? Ara ba yara? Ara pa ulo na te. Ataw po hindi na rete temen na 10 tree ngana ako na nang kainin di ate pa anariya kinak pa so ko wa de ano ko na playa but akin na perke pa ipon na ina to kita kurai tine mere. Aparen kan usira de mina tapon te testang ni loro upon observation in the education system by one and two academic. On a straight up upon the land, upon the little there on a little than another way. Upon 80% and upon see the academic. On talking the type, but I sit with the vicinary upon successful the academic stream. There are only upon no the KIT. Next year, in Mogu Institute, I then promote and program the way the nan. They are already than another. Tiga pun ini yang anda pada hari ini kita kau pun kita betul nak dari. Awak sudah umur bangun dan makul indor dari apa pun self employed hari. Ya makul. Pesenap. Korapati sate temineta. Era pati di sate kan dia bukan anak parents ni kau enak orang sate. Dah senang yang dah kami rumah di terayu apa yang dah. Era dia kapayar korang ke dikerate ya ke amina ibu ke ya kita nda tau bubra na yari ke era pa de Madam Speaker Korapati temineta. Oya popo de ama mai kani euraura taurana ane. Haya korapa. Te arstrek ganari mina. Ena tabaka merun te sate ya harinya ke meptari tari temenna honorable Sinyan Raya ena ko te sate. Proper Madam Speaker, you said the militant Jacko by an act was lieutenant. Out the mga Ines Namati, ang anak po mo. Kuri tabaka, Austraki, and upon at the port to one, the Kangay. Yay, Takakata, yon the men that the Panyao, about the Bayo. Ariwaki na Kinko, yon to 30 data up Mokorona, but the Pew. Ko waki men te kakatai fa e pun konan waki na kiro I te karikira keyo me ya tukina be te mane no po na ko yai e konan te kinda te miri te karinia ke pa yai na kantani ngana po ta kin makuri mga waki na te karikira keyo na ko ya makoro ke yai na no yai data kin na tarita era Korapati sate ena ke agam sira ke yo iro temineta te bota kini makuri bukin tia kawa au pa ina merawa honorable di barata ke siwa wena ko temineta. Korapati te silagi te honorable Madam Speaker te mai ro sa dia akalina ki mai pitari te men ato wa esan ale pun kan atono no pare pun na mo ro ona te mo ro ring pun nan te Tiada tu orang yang sikit orang begini, yang akan kari kita kaya ni tak kena apa napa, yang kita pernah sakana, ye namai, ye saya kau nak apa tu the honorable Madam Speaker. Awak yo kaya kan, Speaker ini, ikurin kau angwa, di satu hari ni teman teman betul, pa, nama kuri ada bubusia yo, ayam mi posa kini makuri ada posa kini lako, aman kakai, mana ni poka ibu kini mak kamdawan, tepaya yo anu betul betul. Korapa temineti honorable Madam Speaker. Korapati temineta nya usi ko mic. Pokan nam sesak te mantai te sate. Proper Madam Speaker, ang mata na maruro te minita ang sinang idukure indong panana. Ayori para sa pun kaspuan ako ina mana po ta kinamakuya. Sinang ini karapang kay tapos maya te ang ate bubusin kayo yon te mga kami awan teman na ito pa yaw nangin ari ito. Korapati sate temineta.
Ayan, era pati bukan di saya kawan hari nalar di sendiri nari selama akin kan tidak mga karong iti yan lider busi ya jalan dong ni kapan yang akan dike es dari takin nari tuh orang may bukan nama koro kimur karong kita kami tu pakai yo pun tadi asan pernah tahu roy dong akan ni bobo kibukin mawakinan tuh akan kari kita kayak yo narap mo ko sa tiya kanina ka patatin hindi kita kima apat na buwari kap mo ko sa buwa kana kayo na ayo ngayon sa bayi sa magulo na ko takantaningan sa wayan dito kima sa tiya rin yung the progress kita lang update kaya pakayangan naroon na yun korba Deputy Honorable Madam Speaker. Korba temeneta tesati aya bandang rawak na tesati may taritari sana kung narasila karimina ano tabi ka kirong tesati may tarating na yata temenna ya on report yata may nikiaki eno kayo tesati. Madam Speaker, yo no sirak sikarapat KCCI on members na yawagin din nako te takakaro at busupuro ni katayen ngarin nako ya tayen pesilis pa anatara te takakaro patunga ay tapon ni karin mane on karigiraki ayo ipuno ko ni karigiraki on kamay tamanin te takakaro on dek ay kariki mane tan takakaro tan tarwa te takakaro tirana no nori te tautera te wake yo o tirana putoka ay kona ni karoya ay nakuro no te kantani ngari te takakaro inang puno ko nandik pa iya kari kemane tan takakaro dik teron dik yake urapat Korba tesati kena kaya hakam sila kayo iron te binenta bota kini makuri pugia aine ron nikita kita kakaro kami rai Honorable Ruth Cross konsing ina kayo temeneta. Rabat de speaker akorini ikugrain ko ang de sa date men may tarawayita pati tautera yo e putoka onen ka unga de ita kimerinan de tautera me business yon de takakaro o ayo are pon kanwan na kaini pe de tautera are karikian de tax deduction na ko ye business aki ay boboki in putoka ya pota kin takakaro yon kiripes Korba temeneta bukan nam select de mantai tesati Speaker, ora pati militante te takakaro ko sila kayo tapos mo salon kaya kakaro nando ko sila kiti milita atay kaka tuta me pukon na ngai pun igatayan dari ko sila kin daw sila ki bukan daw sila ko yaron na kangai ikan oragi men na tira daw teka tinauri na puto ka ana ko nan karoya ay na ko na nagdita kakaro pati punta pa yung karikiman tira na nga ko ye Korba tesati temeneta karabari gide te koraba speaker karabari gide sa te may tarawayita ibugin bukan na sisira ko ba e punang mais haron kaya kan te sisira kayo ba inang pun tumakurina te abura aron karigraken the sports paneri ke ba jangan karigdaki ke serang karaba de KCCI bugin na no yo anai bubuk yo na yo snora dereng irang na gora yo rang successful kan wan na ya ayo waking ke kara ya tournament na no era ba era un tema to ta ta ka di kara ke pe met KCCI yo na yo ka nga men na ratain buwi na ay min na ya ay ta ha kara ya tournament da yo ang kai kun oria ba punang gora na sabot ta ta is provide the venue Ospan pera ni kaya kaina ba aya busi kan di KCCI kanga pun initially bon na request pa kanga dira right nan tax deductions ke dinan support ay ka ana kurande ke na koy businesses pa kura na pa ya ka deni mani inaron na sponsorships na koy dinan sporting teams kanga ya taragi data an pa kanga pun na yumon busi kan di KCCI ba enari ke ya ay tax deductions na kon ayo hangayan titay mo ayo sa kaya ka mo ay request ay direct request cases yan data an na rin nakwak ayo men karawa kaya ana response daw dia kayo ayo ang kanya kang mga pakayan na ana makurite finance ara kan tani nga bana bun tabi ka gina bana kon di cabinets bana makuriya gina ba aron to support ayo yan era ba Korba temeneta bukan di select tesati Praba Deputy Speaker ay karabate te milit ay ko ay isa ito pa ya wari karaw na kana mantaya kin karaw ke mantaya na bensa
ana sikas kon kon dari garlo na pon bukan tahu sih lagi ada bare pun mai si karaoke itu ya to kon ani rapan bare kana de aung akan te private sector to ya ana pura itu investment temen yang ko tengah tadi ngare katian terari te sport academy ya kan tadi apa ya isu ini kira tu orang itu strategic plan ana kamau ngana we website soalnya medo ko kinda sanora ami yang te sport yang ko te yang te sport academy ya yang de to te ministry ne te dokter kangan ka tera batan nayo are kana pun kaput mina mo pata to pun to bolo ayo sino ko te bolo I qualified I pun ko ngani kan makura knya kan ka ko sino game na bio pun meta ye kina panga tera ti yang nan ka pa pun ye yang wana ke ta asi me ro ki kina ba so ro in nami plan ke ta tera era Kora pate sati temeneta. Raba Madam Speaker, arabari kita sedih, bukan bukan nala sesuatu yang aku ye na bagan wan nala anak ini biari kita musinan wari ide-ide ke Met National Institute of Sports. I bukan na ban na kanga bundi infrastructure na ba arena supports, but of course the National Institute of Sport na ban kaya nanwan nila arena ire kanga bukan kanwan nala master plan bukan the infrastructure, the RK, the Robert K. Waswa Stadium, ara sport complexes digeges kanwanna bara master plan, and of course kangabun the National Institute of Sport and nokuna andeke kanwan but the sport academy sai ka kakagoro ay gana mga pundeke ba kanga kanwanna ya ay strategic plan na batinan sporting federations ay ka existing ke era ba Kora pate minita. Kaben bukan nam sirak te sati. era pati ada esa ya papa kita kawai ada sa umat ini tu kan list tu orang kai yo ibu sih kan kau ngari kita ada tisir puni yang wan dipere jakan tadi kan era ada dia kira nanti ti PPP ya ada the private public partnership ada tu kan hari ini bobo kada nan sport infrastructures yang ada dengan priorities nan perhaps atau ya itu ada kawai and kau ngomong ada nan dari Tinan private sector pak makain poi don the stadium makain poi don teran de rap sini ya. Kora pate sati temeneta. Raba Madam Speaker, karabari kita sedih bukan ana sesuatu yang sedang karabara penakun the private sector the KCCI bukan yang mereka mai so ini apa PPP mereka ke tinan public private partnership mereka asan terbaik yang ibukin yang wana sirang ni kukurin ni kari kita mera private sector yon na yo nang ini ngai nora ay excitement na ba kan the private sector and din na kun the sporting facilities and opportunities so spon confirm doi ba pun nang tohagi ti yang wai kai sina mga pun karawin kami to ba yon na makuri na nantay na inang dara ba na ba kau ngakin na no yakan na ministry yo na pan Kora pate minita. Sana kon kandara sira kari mina. Ari na baka ki mayroong desati ya karinek temena may merake ya honor po muanata yentake ena ko impesati. President Madam Speaker, ang kayo po na umanta itirak. Ayo, japon na kumaul mataruwa te minita. Akanya para na kuing utag makain merake ni kapen. Ay po na rin yan na para araba kasi po agi amen. Agi uray na kay Kamaru na koy mo na koy ti species to woman. Dito ang takaitar. Minito at nga datantin kami na kaya ako na pa naman ni Mauri. Nakangit ka na usirap. Kung na ata tao teka kita militar tapi na ipopogin karawan. Tiyan pay. Nakon na usin orak. Manes yon merakita ya. Kurapati sati. Anak yang kakam sila kayo irong temenita te bota kini makuri bikin katay na pera o tau te kay nanwa honor po Harry ta kay sena ko temenita. Ada pada tersedih dan serak hayo kakana. Speaker, ada pada tersedih dan serak. Awak kanta ni nga pan anaria insan ikarawa ke yau sorak melis menuan diri ke ayo ngkana irin pakanuan na plan mereka. Kora pate minita bukan te sira te sati
Pesi na ba te speaker itaw pa yarang kari nang tere ka kan irun de na pa ngana irin pa kanon te plan ma irin pa kanon te plan abun ya kena tu wana karo tan ngai Korapate sate te minita. Era balik de sate bukan na sira ka kaware. Ngkan kana aki makuria kan want plan na pun pun kain te makuro hariana makuri ke na te makuri pun men na makuro te kain na makuro te sate. Angai kan tapera pasti nak apaka marin te makuri kana sa ke. Au kantari kana nau kantari kana makuria ki oponia ina petamane sangkain kana ko na ko meraki mangkana e pusoi makuri narang kau ngate te sati me kain meraki patirang ki akaroyo kana edi pakan wan ye plan klub Korapate minita. Te sate. ikara mari te minita nek pa yarang kari te ai te yora si bukia ka nes ke ma do norak te klinik ma era papa ya usingan te na ta sa ire era iskiloi ngai ang kaya ngai para kina ka ngai te riki ai ma ta ngai ai kota ke ta sa ire ma nes ngai era ngai akiri bo kaya nes non te riki ai apa katen ausin norak ana ko itara rawan nawi au ai te naus ua me ia pa Au ano kam se sira kingkanta yaga. Ito po ato ko sa iyo te speaker para te naus au ay apa au ay kati non na itagina kita te manin makuri ata ko te pere na pere ante yari ta sarili pa ina tele pa tagina ki bugia ni at sarili au atagina pa na kita na tepe ana e kisa yaus manes aki ke abu sukuna pe tani ngari pa irek ngai to na busi eta ke karo ki to an kabura ki te pasi te buina te tenga na ko meraki potaya kita ya Korapate sate te minita. era balik de sate ko sinagina no ka ga songo bangai apa ka usakan ya tanda si ka angana yota de speaker tu tana kana madam speaker kana ta si ka para tu tana ngana te rongongan dana ana mena meraki ke bayangan na puntir pa ke kangata kakawa ki pa na ta ki pa mon triri korak ai kangate te maintenance plan na pon document ap makoro ke anen kan dere akaro ko pa hasan karawa to komite re tabe na re mera yon ap makoro yasan karawa na aka to ana savi ni yon announce triri yon announce to norak ke angara ita ko pa kana te case ba te akinda te sate anana asara ban pun nori akan te komite yo hari ni nanon na ana plan kan de meraki ya ita ko ba meraki wa hapi me wanu atanga terima to wana te tara hapi me wanu te sensa kanga an te tamin te makuri na karawa kina ko meraki ang kan ya pun na ko ya ke rin te plan de madam speaker sa kaungay ang kan te makuro pa na makuri ni karo ya usa kan na kon te plan na ke ya karo ko no ni bayre de te naro nare min na ya makuri kan meraki si te bua te pime uwa te pime uwa tanga si bua uwa si pime anu design ana no si te pime to wana te percent men na plan na re e makuria na ngane ayo sa sani kai sake sa san karo ko tamani ane mangero na bata pun e bonu makuri ni kapane kan meraki ya plan na uwa tabun tanga ayo ai tong ngane ba na kaya na ron na re na to kana kanga te ndai te sati merang kane kaya atapun lagi makuri kain na makor ya pun bubusia pa na kaumaka te makuri pa pun mo yang roya anatan kain anatan makuri taron na ikaw nga pun te makuri na pun na ko mayroy erap Korapate te minita. Te sate bukan na misrak ta kauwantay. Kaya ba te minita kalinya ko parang ari esyo ya aron na para no na pa ngana umero mate te mi yo na yo mete pa ya akaro ka ya apa ka ushe ya ani mari pa te mon popu ano ne mga kapeno manili ki ito boto na mata kita tek may ari pa eno kwan nan yata kan nga ngati na pa na pun meraki ya karo na mari kaya be mari pa ya na pa nau nge ana te bukin na tau tek mana pun bukin na ya ya ngari ya kaunsa para pa na makuru ya boto na mata bukin ya tapari
ya tu gai Korapa te sate ya pusi kwa mic ngaya te minita. Era pa tante te sate ke ha ko se ta se punte busi ta kaunga ko sagi dia ni buku ke ara di pare ta sa puri kaunga ya kani mera ke pare pun mo ngoro ya tan mo kuri na no ni pai ke akora pari te sate ino tam krap Korapa te minita. Sen kon kamera sira kari mina. Peka ki ronte sate te mende karine ki me tarawayeta honorable terieta memenikia ke na ko te sate. Ropa de speaker wa yo de kan no sira ya san de tabe ka to si yon ka tian di do na te GCS ari na konan gariri ya ten as makurun tarawai ta ki Na pusi ko te sate te bubu ho no wa. rada Ai. e te me to ni ai tan de rin te preschool me tarawai ta atapun men na makurun na yon kiribes aki akaina lo ida taninga pakan na yamanin mo sro ibukin tiriri ki o tanga o me tenu a mesu kasan ta kan ni non bang bota ki makun ita mane kona te tau te ka te mine tan te bota ki ni mane te ki na pa mai sira tan de rin te preschool kana asa ni ben ya rai non bang ana bota ki na makuri on ka para roi bukin te pani kai pakan ayaman prap Korapa te sate yana ke kakam sira ke yo. Iron te minute bota kin makuri ibukin te mani abe peiren karikira ke kaum presidents honorable doctor te we to asona ko te ta kaumen. President Deputy Madam Speaker, wa yongan ngakan na asya ki man sa tiya karine ki meteoroid. Gadak nila kung sa di man na karine ki meteoroid pa yey te pupo te ngaun mesmen ni kiraya tan lete inte preschool e ka swai pa kaya mane ni mustrao ibukin wo tanga wo mau ni de ke ma kirakin naman ta kay ta Korapa ta kaumen te sate. Berapa diberi speaker aja kalau barang itu diberi dan teman-teman anak kayak ataupun teman orang sih lagi mana anak kayak no tawar yang aneh ya yo aikai ada ibu kini telik Fran 2024 angge 2023 pak kan tahu mana aikai kata ada mana gitu kan mi policy ya yo mau tengah mau meter mau me ya kalau kita pengaman mau tengah wabi me ikan orang orang yang kan apa ni memang supplementary mungkin dari kari wo tengah mau me asan kapal ni keswa ya Korapa te sate te kaumen. ira ba pon sita ki ta ko ta na ko ta kan na ba de narun te kai ba de sen ka ba sa ta ta kayo wa te li frante mo pa kan men wo ta ngau mau second wo ta ngau ten ana wo ka dira Korapa ta kaumen te sate. berapa ni ya besi lah bagan deh kai sakan mana sama tata ini angkanya petapa sih te silak ta kan ngam ga aroro ratan diri ya anak-anak kon education no suanga ke pakai arami yang ya unun paint finance ai isi pe ngana kamana masa nana mirare ami malene pendak mo ako sana betea kara ngadi ikan nora no android bukin ate ye ani tawo kita pun iri kita nak criteria bale kai exact mirror education hari ke batan diri ai busi ka bakaki nan run finance mai sa no na tera orang nan ne pe Korapa te sate ta kaumen presidents. ira ba ko ba en na romen de education ta an min na ya ira ngasan karo ya ai ya paro ko mai ya karo ya bino ya to an ne mai ru ya ma de ari te kan ba de ka na ira ke na gin to na an ne punta gin sa dia nek on re nak on re sen nek ya na te tera de SFU da te mana nek mo ko ke te ko wa on re nda para también me voy a poner un element de staff list ke o ano nga to ako ta tera nga ra ana nga mon dang no de preschool de yena be bugina ko para ke no de be ka ne ke me do wa
men pun na kya rai ante ulo court ngi ron de CRO ngi the Civil Restoration Office no ante kanga duan pa tangi rek kan na mga muan kanga ye de declaration na mga karok haran ma vir fa pun ameta kan pun rai ya no pun ya pun no ngari ye pa men mai bo ye se preschool ya pun a kya rai ante the CRO Civil Restoration Office wan de kanga na awan na de akina men na pun di ma to na ta man na mo men na kya asen ni mga da to asen gene bete mogulin ya ande per the Pacific Labor Scheme ke ande pia me to ko sina generalize bo to na ke ante de tara yeta ta buni ai segna a ke ben de ke taran da ngate ke ni pai de ke na yeta ya ba ni men ke tan di me ta itaro di na ita ya asen ni sek da ke esen kana ko di ta biu drama kai na yo ye ka te ngana ba bare ta kan sa da bare ka ye te ante i na ka to ta yo na te sati ya ri nek bana no ba kuna nda ni pon mina no ko asina skona kan ni pon ke dia no ke pata ro bu kina ke to wo ke na kai ta ki na ka ngas mes pon ti ayo pon ti te kai ta da pon ise wo ta ka ngai kuna na gira na ki pa ye te li grant no ko yante tan de rin de preschool bare na na ta ki na na wo kana kuna pon na ngana te list te sa ti ya ne wa sa on pon na garo ro ite me na bu kana kana kai te taroyet era Korabata kawaben, sati. Dapat sila ko de, tako man ako, ay ako rin nga, nang atong ito nandara, may usi ka nga, ganong orati. Parang arakan taning, wapos ita buoron. May akain kilibas nga pa, ay harap, parang nga ito, ang ano po niya, yakan apon, at imeton, niya yakan nga, ito apon, nali, ang ora, ako na tayo, may mga bulig rata yung taring. Tayo kaysa, at ako rin, yakin ikaw tayo, nora to, at titita pidiwan, yasan, no? Dan ate ito, niman, nagiyari, punaki, kadayin busi, tayo kayo, tayo. Katapos ito, posi tasi bukan deh sila kena ina nak orang deh tak komen pak. Hangan pun kau ngakian naron deh orang orang mana anak staff deh kau berisi so atau kau bayar itu list one, mana ya list two, ya kangai semua sih kan orang pun emang pun sekarang sesane karon kapakakin deh ya. Ada apa pun pulang tangi raya mana ya. Anak orang pun nane pun siapa tahu pun terpusi tidak orang itu rasional lah. Ya kasih list one emang ini list two ya dah. So kami kan list 2, so pere list 1. Korabata sati, takon presidents. ko sa tekna de sa de yakne ko ba ton na ye ka nga de ka nga de listing a ro ge ya list 1 no net ke list 4 to wait i tenengon menimen ke ada ko da na sina bulen ka ro ayo tarande boarding right on the bit speaker ye tenengon menimen kai sei de ka amna ya list 4 to wait so men pa ka ya ayera aya li grant amen de group an tenengon me sei de mai taroyet atonga yang kan anari te ak nong ye ni men ya sani sek da ye te ngana adin bo onte mai sa da on de mai taroyet ke ma go ya men kan yan de lisare this 4 to it meta go tsina ka roi pa ngai kan te ya na pun taparin roi no yo ko pa ka ne meta ne bu ke te ba ko ngan tu ngari yang kai na kan ne ma kan ka pun min te tai ngana no pa de ko um job sing ta na ko ra ko na ma pun de jana ba ko ba ye ta on de men kan ne ka taran di bo sa yo ya ki e poi se na ba era ai li quanti bukin agi nanon tainda ten kai ba da ke ta ki era Korabata kawan presidents. Mike ta yoga. Sa ako na rasira karimina ana tabaka kironte sa te merakite men na karinya ki honorable monna ta yanta ki na ko imte sa te. Kasi na speaker kan kanyo ko once kang tabong ngayon ko na to pagkitimira tapil ko ang atyo siya ipa ya pa kaya takan nakaibu ke malaki are Te sa te na bubusi ko waraka are question number te pupuat te puina. abra ngayon ako ay ya na ko na rin ko
Nakita ka. E kona te tau teka ke te minita le tapena ni kaunga te au sei. Pa ie ana. Ana kona ni kare kia te kanuanga na koia councillor a ke asia ni men tau ate na ko ni councillor. Men ne ia pa makoro. Na ri ana pa tanti. Te ia. Kora pate sate. A Mike. Ana kaya kakam sira kaya yun. Te minita bota kini makuri bukin kate ina pera. Tau te akai nanwa. Honorable Harry te kais. Ena kayo te minita. Lapa, Madam Speaker, rapa te sate sirak. Te Speaker, rapa te sate yari ni nana sirak. Tauroi o bota kini makuri. Ntara ayo korap. Kora pate minita. Te sate pokan na sira te mantai. Ia penting kalau mati minita kaya tau rain ka mga tarana pa yo. Krap singai. Kora pate sate. A Mike. Te minita. Akai rapa te sate ye ata ya pun ye kanuan te makuri ya sina ke ta kamete pai sina koroi. Ma iko ata na pun na te tai na pa tu tan. Ma aketa kanga pare sa ya ro ko te bubusin te tai yo sinang makurian koroi ka kamete pai yo ante te bubusia korap. Kora pate minita. Ai noria pe akan buka te sisira ki te sate mi tarawa te ina ina no te mena. Honorable te pai wai na kayo te sate. Berapa sebaik yo ya kalau balik di seti me mereka tapi kan ne yo ko nanti yo ko timinita kari ne kin kasi wata akia ana yang pusma yo na ko ni kili basa panin ko ra basa pa Kora pate sate. Hari pun si te tapi akai pukin meraki. Ang kaya se wata ke papa ini kiri pesa panin. Nangan kan te minita ko kubrete. Ngaya na kayo te minita. Rapa te sate mai te ina no ko rapa. Are pun meraki te sirak menarun na sina koroi sa pun korowana pa na pun genero te tamakuri ke. Rap. Kora pate minita. Kaya meni pokan te sisira ki ane ya kaya kan pokere ki. Sena kon kan sisira kari mina ane te baka ki ron te sate me taro te ina yete te mena. Kari nia ke honorable te rieta meni ki aki. Ena koy te sate. Madam Speaker, yo te kan no sirak. Ya santa te peka te bosi yon ka tian deki to una te chesis. Ade na kunan kari ri ya ten asmokolon tarawita. Au kaya kana pa pon kanuan na katara-tara te puta kin diri ibuki ya apa ki apopura daron tarawita. Kunan bosi ri pa ya pakaya te kan yo. Kora pate sate ya Mike. Na kaya kakam sisira kayo ron te minita bota kini makuri bukin te reirei honorable wate kita kayara. Ena koy te minita. Madam Speaker, ikarapati sate yari ni menna mai tarawayita. Nana sirak ya o nana sirak. Ai kukurin kana ko ana kaya tau te kayo. Kukurin te akin na konte sate o te usayo pa o tabun makuri ya tawrain kai ni korawat kakatai. The pilots, yon Kravipan primary schools na kon TSS. Yon the makoro, the bewa kiasani bayek, pan korog kate yayo yoy. Ayo arinawak kan erekaman. Kora pate minita. Te sate pokan na sisira te mantai. Berapa Madam Speaker, kalau balik di media TV na kaya ada tahu pun kaya kan roy. Aku kaya kan kerja di ranci sih, di ranci semua orang aku nak nak pernah kaya di atau anak lagi istirahat roy. Ada pun sih kan kemata, ada orang kan kangai soren mangot. Kangai mga kulin nukil aron na may main na kangai pun. Ay kurang itu orang yang karuat atau kurang itu, apa nasi kemata kan wanti tiap kali program kan. Kora pate sate te minita. Kora pate. Madam Speaker araba sate bukan dari stek ngayan yai tinuang kortami pa tuan. Sang was nakatiat nam Jesus parang boarding hindi pa boarding school. Trakauang ko ngayan. Sang karalpes sentra yape ke bubura kis makoria. Parang ang daidang karalpe kini tira the primary school parang ang doon nalakin na may class 9.
Sekarang orang kau bunga, ada yang mana semua orang bayar pun orang ini, ayo kau yang kan, akawarat ya, taruh bikin tu form kita lah, di tahun nanti, nangga yang tu kami kaya sih, nak yang kau yang pun tu kita orang nari, semua orang kelas 9, 1 non 9, terap. Korapa te meneta te sate poka nam sirak ta kawatai. Sekarang pada temirjan teri nala naramatat. Agak bukan deh sirak siapa sih untuk busi nak kau yang nala atan mau. Ada orang bayi kan hari itu tu mana taruh itu bagan kalau itu kata yang busi bayi kalau lagi pun desain doang itu pun dari kan. Dan aki kompromis nabi terari. Alun ya kami tu bayi deh ya trout tapi hero ya. Nah, kira orang orang kaya pun orang bersih tu usin ada orang orang hari. Asal tadi hari kita mana ada, ini kena orang beda beda asa. Rap. Korapa te sate te meneta. Korapa te, Madam Speaker, korapa te sate me bukan setengah. Te ayo orang projek apa pun setengah lah kebesia. Ang kuas setengah yang ayo buat 2027. Orang yang penentu makro mereka iya makro iya. Parang penan converted into primary. Nakon ang converted mga kailangan ng primary non class 1 non class 9. Erap. Korapa te meneta te sate. Aya pon rawa kin nanan te sate ni kaya kana na sisra ki sa kon ganda sisra karimina are ta baka ki rom te sate mi mera ki te menna ya karinia ki honorable mona ta yentake ena ko te sate. Kang te kana usha ko na tau te ka te mira ta pena ko ngo te usha pa ya pa kaya te kana na kai bu ke mera ki iron te msia ale ana mon kari ki te kausira te ta ia te yo Korapa te sate. Ana kaya kakam sira kayo iron te minita nta bota kini mapuri pukin kateina pera tau te kainanwa ona bo Harry ta kais ena ko te minita. Proba speaker. Oyo te kaya te speaker ko karinia ki kukurei ni kaonga te sate yari ne mai marakei. Pai asan dina noa ki TCC ana pe pani karikira ke ta kausira ta kaibuke. Krop. Korapa te minita poka nam sirak te mantai te sate. ya karaba te minita na ka kari esa ni ano no tisisi o ta tra min na no akina Korapa te sate te minita. Erapa te sate ke aware ayo are kanga pun de erapa ta tan korbo ke ya tararua te ta karikira ke ha ta haninga de ta min nan na ko ngan mga ka kawara ke ki ta te nakon cabinet nakapasa cabinet ta kanai pun tauroin kan de mare na ata sa mga pundita ki te sate rap Korapa te minita sate poka nam sirak. ko te yo te taberman en trai buke ai te yo Korapa te sate te minita. Berapa? Te tai karena aku kurang sate pak karena ini kita mai sin te takabar mana ya anu tanya penderita ki mangaya karena dia bangga puntang karena aku kurang Korapa te minita te sate. iku grei te ita Korapa te sate te minita. Apa kayak aku kurang ya sabang pun ngayan sabun pala suot era Korapa te minita ya pon pene poka nam sisira ki hande te sate sina na kon ara sisira karimina. Ana ta baka ki rom te ai noria ke te rana rei te sate me taptoia bian ona botara ka puto singa wa ke nebe te akane ero ro ya ka parapure ya tona mara strek ta ma norek na rimina ana kon gande sira ka rimina na ponta baka ki na pe rom te sate me meraki ya karinia ki te menne ona po mona te yenta ke na ko te sate kanga te kana usha ke kona tau te ka te minita te pena poka te bota ki nei ni yon meraki ale atak nara na te toka ni meraki ni katia na ya apis na pai na te yo Korapa te sate na ke kakam sisira ki ayo iron te minita nde pota ki na mapuri buki ya ni ron dikira ki o takakaro o kamera ya honorable Ruth Cross Consing na ko te minita
Prova de speaker. Te speaker korine ikukurein ko ngwa te sa date mena mai merake paya wa ke upota kini makuria beberongan te kadigira ke ibukin katien the multi-purpose integrated center are pa kana be yana ay center aine John Kiribes ni kapta. Kora pate meneta pokan nam sirak te mantai te sate Ota ilo wata kabeno mana ye. kora pate sate te meneta Rapa Madam Speaker, rapa nebe bukan na ana si de daya yo hanga ara kami pa yo ara drawing as isoi mo men go through the cabinet ara design na yo me te kantaningan de daya yo hanga te buat tabun janga te kamera mani yon te senda yo rap kora pate meneta ai mai nei kana kana konte te sate ka ke kana na se pokan dikena sirak ta kawan tai yo ya ka barapuri ya san ro te akan te sate yo na botara kapu yon te ina bank job is ngi ngapung ai ya rari a peneta na ka sirak na konte na merurungina pokan dikena sirak te sate merake na kaim Sen kagin tarap me area pa sinak tara ko sinak. Ay tira edi ngai nakon teman ada tempat buat pun tengah me aki nakon Araki ibuin ta na anak titi tang kaya nari. kora pate sate mic ta ya a mic te sate merake te meneta Kurapa Madam Deputy Speaker, karabari te sate bukin bukan na sisrak yo kanga te amounts ke te mai sa yang kanga te estimates yon kanga pon te design re san drafted ke san karag men te nise me eswaymen da Jaka kiri eswaymen completed ara master plan yon din an integrated center kai eswaymen do ara design or expense or costing no kon the cabinet spend agar wana review or eswayna be mende ke ana funding bai kai din steps ai ka ana kanga eswayro kon level 1 me kanga ibon si share the estimates yon the costing yon the design na yo era kora pate meneta pokan am sirak ta kapenian tai te sate Ya kada bate bida sinai. kora pate sate te meneta aya ya te right te sate yo kuraba Madam Speaker kora pate te meneta sena skepana sira ke te sate me ta towe sana kon kanda sira karimina ana ta baka ki ronde sate me akarine ke me meme ara ponte litan ta kaitara on report se serial ambon ena ko Rabat speaker away te akan no sisrak. Kora ya kanga tan karikira kente pa yon na pememe na kaini peire ya poto koyo. Ibukin kabakan ponte pa rinanon te internet banking. Te IB kita kan komanin te computer. Amai sai ka ke ya accounts in the bank e ka si ko nga paka pon na yes from ni pa dapatan te mani ke te cash. E kuna te militar te pena kapara Pagkin terang kay ya kibismaya rapatan jaman kita cash to koyo rapa. kora pate te litan ta kaitara ena ke hakam sira ka yo iron te minete bota kin makuri bukin makurian karikira ke katime tuan kora on report te ke wataras ena ko te mineta Deputy Speaker kurine kaita wata sete ya karine ya kidemanda me yap mama de pekan na sila ki ya pun sita pon ba mate sila ka de sente peka kin tiau sana te ka ka pun sukuna pendaruna ada pun time to ko le change ni ko tak ma ada yon de mama ni bus mai man ki de cash na ko ya customer sa ki ya kanganga mate IB on time to an ko ngaya pana pun dia ni ko ki ya account mate yen set bank kurapa Madam Deputy Speaker kora pate mineta te sate pokan am sira Rabat speaker I kai tawa te minitan na kaya kata ko puro ay me aron net o taya ay agent pa ye te kese sere angana kireng meto banang dia inswangi ame ta banang kapakamane ndi IB ita ko bangkai kay minta te ponomero ro na meto koyo mai ne e maka ke sira kyo atas me sendo te mga te kese singkai ba konan pusmaya te kes narun ana kaya ka te minute ata pun si te bubusi
Pa to ya sangkai nako to ana ke session nei te to ko na ko na agent yon meme to yon makoro rap Korapa te sate te mineta. Korapa tibidi Madam Speaker na pergi sati ya kalnya kini butuh kan na sirak. Ako ina no kawo kini kanaro na pa. Ati meto ni karawa yu kain ti arrangement yon na pa. Ina no kawo kini pergi kain to koil kana ati meto tu kana ko ya sekila na ko ya arrangement. Ayo naron nare itakin na may maina kano ti na makain na kana. Naron na maruro makain to koil ay bunurais ti bayan ng kaya katayan ni kairore ya change pa nang kapakaman na kon ti bayan ti IP. Ay pun ina nara upo makain nara bot yene pakain ti management na karonira. Ay pun kana ko pa na unto ngiya pa inangin tuweli ay kinangin muantay. Dahil sa kamali ko kuha pa, rapoto na namin tayo, ano ba, ato'y penin di kaya account, di kaya kita wakarikita kinti pa yata pa. Ayari, ako kanta nga pa yan saan ko, tirong urong nga ni Ria Agents, may nanakawa kintong kong titayi, kanaro pa ako pa, ito'y ko yap mame, kita espor kong titayi, ito'y main yan ang mga kakakita sila kay. Ako po siya, kampun ng ura, kain to koil, the chairman na makain ng board, the CEO, pa ediyan, umuya ko, nakakuha kita na, amisek na nakuya kain ti, nako yitiran ami change ya na mereka bana bana pendian dia na dekat to kamo ti ami policy enang dia ni compulsory ti te kapupan ti IB dari kinan na perkara kono panahon pubusi nako ya kain kidipes ana customers parang kay na ka asawa akirak ari ni peren karo ya account para yung kay ya kawari ni kaya na beteran mangongo tendling ti te paya te mane to wan te mane metera kakaraya na enang ni pipitiri kinti tera Dapaya ti IB naron na pa yan uri yang kaya customers temen to coil yan na pa. Aka ya kanga pa si kana kono pa IB na kono na account to coil o ani kiti na pa di change aya kasi na kono pa ya pa. Ya re ko na kono pa na ubusin ako ya customers pa. Ayo ar kanga punto akira kinga. Seriya kaya kin kono ko kira account ma yin sit bank. Kura pa ti Madam Deputy Speaker. Korapa te mineta pukan nam sirak ta kawatay te sate. Korapa te speaker irang kai tawa te minita naron te panano po kaya rapotan no ameta kaya 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 account atau mampu kan na usisirak ibukin te tan kainis mena kaya kate minita tapuni ay ako na te to koil ke te minita mena ana be pentara ruan si taraya ba puni rapotan no ameta dito pun kanga ngaya na ena kita ngira na yehi account in the bank atau pun si tahu mai sin ya mana ya kakak ke si bukin apa ya ano ero kona pen mga pen akana sikonan dia ina bera rapat tapi uai ka to ia ina beta kanga ngai royen karawa ya account naron te to rapatan te makurun te nani ya kare se tapi u ya kona te milita ndan busia to ko ngana kona te rai kan nere kana puni ya kanga kana pun konan pusmaya ki ayaker asingayan korap Korapa te sate te mineta. Korapa ti bidi Madam Speaker apa kita seti butuhan na sirak ya ko. Ato apa antara yun para customers ta ala rapoto namin ta patato pa ya inang kangang o nakiti. Ano mga rin pa ya kangang. Pero ito pa ay tawagi na kayo ito pa aman ro ri kayo man. Ay ko mga tapi na yaman pare. Iri kayo man na kon kadin na rin ti someone in the council. Eri na kon benon na ya accountan ke. Are ananga ki mga kakawa kinete man iro yan. Ibu kina pen kawo kina ro ibu na ki mga puaya man. Abu kina baru tekadum dem pare benar na kana mais temani ako tataraya. Ay na mais ni temani ko na kay kabani. Yerta ayo kali pare to ma ako de yema nabubusi ana kataya. Ano pa tayo ki man na iro ya amang katokaya ke. May tako pa sawagin kay no kon naron na simunta tayakin na. Sero kon the digital world ke. Arsinang may work ke. Au kada nga pa nakiso di ka na kain na bendiseti yo kain na pare mana. Apa ikan me taraw nangin peste mo ingin ako taraw ito ya ke wanda nga pa na ida na po konde ide kam ka ko kapakakan to kam de gi pese ko ki mga konde de genderi ari ya ida pian ko man ko men ki kain te kapanga ki ko transfer na kanto kam de na konde gi pese ko to ngale de genderi ari mina ida pian po ya pa kanto kam yang no ba ticket online ako ka ay ki kang panon to akira ke kang asta ko pa kapi de dige ya makuri ra po to na me to nerne wa akin kay mi taw te korapa de Madam Speaker ay kara pari kiti setin na sila kaya mo ta maro era Korapa te mineta te sate kapere nam sira. Korapa te speaker ay nagira pari po kaya rapotan na tasi te
te pupusi ibukin te ibukia yei karikira ke akaroga kin tenan rapatan tenan ya karesa e to na re karesa pusi to na account na kapunga laki o ane kan ako na pen tarai to ko ngana te enang kami to ana swa kan ako na pen tarai re pun kanga ngana ya account tan karikira kita men Korapa te sati te minita. Kalau pada di Madam Speaker ada pada kita tentang kaitan sedih meja mana dan sirak ya. Wow, tasan orang makan dari kol sekarang wanita ya pantai ya akan kita customer sekarang atau tidak the way forward ki arun atau baki ya kalau kayak panai kan apa konti. Anak kan aku rok ki no one left behind. Sirak kaya yang ada anak the win-win anak kukurai ini berarti tekoi. Kayak itu kita tay anak akhirnya anak naga anak suku minta krop. Korapa te minita ya ben peri pokan te strike ya anes na kona rastra kare mina ane te peka ki ron te sati meni kuna te menna kare nia ki honorable tawani meria ena ko te sati. Korapa Madam Speaker. Ayo te akan usik. Tera keperan musim apa perapatan John apa UGA nampana wo isuan bawa nuwa ibukin meta taya kain arab bakoren kuno kiripes apa ni korap. Korapa te sati ayo basi ko Mike ena ke haham strike ayo iron te presidencia kare nia ki his excellency tanes mamau ena ko te presidents. Desa baile ikukura ni bukan ni pai eta kaka ayo ma desa ti erine pa ana pota ki terapatan John napa nana paparu mo pime ni mewa pongin no topa tanga ro pa ispime toana kama toana na baile namba na wo isuan mewa waniwa pa pun si toana rapatan saina ikinaki ni pota ki John napa ki te UN mana rapatan no ki te UN the UN bodies and specialized agencies. Pa pun si ana tau te aka the People's Republic of China. Era. Korapa te presidencia kare nia ki pokan al strike te mantai te sati. Ay kay tau te presidency na kaya ko na nakaparapara naron te musin te ana paro te tera te UNCA ki te rapatan te John Nap. Yon te tera te musan. Ito pa tawan ito pun tiri rum kai te bodan namat are polisi to na sai sekali ni ada tahu ya kena bukan sek Korapa te sati te Mike te presidents. Naya sana kon gana rasira kare mina ane te peka ki ron te sati kare nek me meme te menna honorable te si area lambon ena ko te sati. Speaker, te akan na sirak, ikan sirak na te minit and meuri, pabugin terang kayak karya ka kinakundi orak te menna, pa inorak India, naron narita ko tisaw kita, ari te sarap ka wari minay BC, penerin waya kon nako India, pa inorak, kurabat te speak. Kurabat te sati yara pendeliran ta kaitara, na kaya kakam sila kayo iron te minit te bota kin makuri bugin te meuri ako to kya oraki honorable posi nawan ena ko te minita. Bari bukin kemenangan di bainora ki sinaniku apun karawa ki untuk komite ali kinaki iro ya tanda bagau yon tiarki ni kaini smata kaini baire bukin kemenangan di bainora ki sinaniku ni kiribas ke the oasis medical referral policy kuraba sabat kuraba te minita bukan nam select sati kuraba te speaker Ari agar ada ini sena kapara te kanuan nara siraki mei tokba jara kes manawina siraki pun nata ya te minita ay pun sen irora mena anu tapun makurian siraki si te siraki pa yokona te minita si kapara pe anga mente takai di peiri ane yang ya kiai kamananga ki jara ki sa ko na natongara na ikay me sa pun nota ye te minita abang epon de ta kinabete mga iyon kanya ko na ni popo ki te minita bayaran para pa tira na kain pay ni yaki
ira kina no na nga ya kina ko ye te ora ke kora Kora pate sate te minita. O era ba buat sere sa bare nga ko ate. Are ya kiro ai tere roi maka ngai ne bes ka ka ya na me no esa ni ka kina du na sa koro ki an. Te kan te ora ke yo me. Te ora ke yo. E bori me na PC kai. Me na PC ya. E mga tangian kan mga no ni India. Ang kan ne naron na ne kai ni smana sira ke te. Andai ari te tirita ta kai taro e mga recommended by an doctor India. Sa BBC ba na mga no kurigin mga karaoke na check up ya ari. I BC sa gyara India. Na tribos nga na reyok may BC naron na rehasan mga noria kain na medical referral committee. Awata ko ba ipon pa kayan na re enang bundia na di referral. Ya bundia isugu boka gi BC pa bundia boka. Tawa i akatarata ne tarai tawa tinani i akatarata ne tarai de medical referral committee yan teora kayo. Ito mga yan kana isar arun na meruro yan. Koraba de speaker. Koraba te sate te minita te sate. te speaker na ko kariya ya pari nang kawa pe me un to meta asi to utana te tera ta para esere ete kinne te minita pa esenuk pa inora ki india yo eta dialysis ya BC e mga inano na natin sususo ay mga norak to utana riki te tera te menen tiara kere te cancer ay te to kita nga te sela ka yon te cancer kan ko na repose pa irin montaing kan ko ki pena mga chemo riki ina mga painora ki riki india ay area ko nang karawa ki BC te dialysis ay na ya ko na ko ay imain na ere na ere me ere na enoimi te painora ay ay kan nga te tay ya ki pokai te militan na usisira kere nga men na kain beire yang ai asuka kiai na konte te ora kiai bare ye na kain beire re enang ka kawa ki bukin karawan na no ya te usu ai bare stabu me enang akire ke pokan te ora te sare ba ka we ta ba en re no ya pan na kware na no ba ta punie ya na ana chance pena en aire na en survive onaron na ana kain beire te komete o to ina ko narikin daka meauna na konton meawa teririk awain kan yang ai ya kinang para pakangatin na ribos to kita res selo ka ko ware stabo me ye na chance awain kan akan anang kan sisira kay bukin an bebeile to komitere yak busmaya te ana recommendation te doctor PC pena na ko mga painora kiriki India korapa te sate te minita. Ko era ba sabay de eta io de que sa io na por que ni se na ko ya ora ni ka ber da we ni ba que se be wa de akan na ko PC o to ko ni mana ngai i don de medical referral committee on gero ko BC ya abun na ki man no akabon bay pero se very bare bun teran hari taran de no re ga ko ayo na no nori te toki tayo o ayo na no nori ra tok ni ga ni smith policy e tau bangana e bunda tayo de sa dia karinek o kana ye te ora ke kana hoki ai ye bukina kana aberin mere ya na policy ai nang kanga na besne te gi ne ga indo gi na o mo ma to ke ngai apun ben ye bukina ya kana policy o mo guri me the policy ara tok this Ito kayo na ba te kisa na montahin tarayara aratanti ni kapan bali na mga ruko na kundantay ito na mga ruko na babutan no matan na runan na mare ora sa bali te bayas na mga tas na mga puntaray ni kasinyarik ari ngay apun kapag na bew yan the policy area ako the policy pun narapay arang kana sa mga pun kaparan ka uwe the policy no ro di gare ay bunake the policy ero kan lokan na agi mga te bai to wala bai ani sa puntaray ang kan sa bahari ba sa mena yayi era pa ne katayan mo ro yete sa dia rinek mi mame pu dor kayo o sa gira ro mane taraya de sati o na usu de sati pun sta puna mga ira kan tani nga mga ai di buar de manna de mo kule yung kena on ka pay de policy okay
Yari ores na kate mga tarayan kakairi kyangan. Apun de te baya kanga mare naronas na kabawa tu tanana policy. Te bai tuan ya sandi de sabari bai te men na yasan pun kakai fundraising sa waroi PC. Kakai yan na ya anata kumana meuri kena babag meuri ya. Ida ya gimana? Ha hari kende. Takapun bai meuri sa mga tarari kayo yan na ni. Usara kete terida na kaya tero sinang nora no na dos kaunta na kaya ina ba kain dusu are tong kay merlo di drive pun ka bag bayad the policy yo pun bani the policy pamina na ka the policy e para ni kauwe ngana kam nora de bay para ni kauwe e pun ka rotek ang siyan mo bukan de sira kay sa bara krop Korabate bineta tisate kapenin pokon amstrak. Korabate speaker. Ito bate era bate minita. Ito bate baye ay katayan nuwa sara kay kaipa. Naron ana policy te minita. Awani ko ba na rin direct policy. O te baye tas katayan te kinda patuan ana policy ani ang kwara ngaya. Ito to kwa kiyai manangante ora kiyai. Stapo me inang kokuro mere ite kinna. The specialist at APC. Nano na tabaye skadayan wasaraki, but aki ira the policy kind commit. Paneria ni yo yena pen policy and ria ni rade terat tate tais pare aki angaya sarabe ka ukilipation ne yo skaka bongana te doctor ngaye iro kana di bose ere mai APC. Asaki sek tangiria ben ina urwana kai tain beire te minita mesna bubusia ben mga tarari ki aya ana bebeira no komete pa eneria ni da kaini beira yesen maneveya Na bubusiwa sa tay ko kada ko amstrak. aya busiwa de speaker bare tawe irang kakawak te ena si tarana wana si tara eri ki te minita yesen naben kairua ye te komete ha kana ko ki ora ki te menna to ira kan to bila te rikinna o te ora ke pun mea una pen karokuang kaya nga si tapo te inte te ay na si ta bubusi na konde minita kani ako na si mga dinanon dike na bebeire na komete pena ina ira roi na peta ta kaini beire ay na tara roi na di post te to kita kasi to kowa pa ya aki ira ta kaini beire kain to komete ate skala te ka nei men te terate te bayas kan mga bubusiya te minita pena taray sa tangire pena urwana policy mena ina taray pe ira kiroi korabate speak Korabate sate te mineta. Ako arara sa baile de ayo pun songa uruya sa tanda ba ko no ngana kanda na meruro te sa dia karine ka mga kagibe ya tanda ba ko are kana ba purenan para to ayo to ngorong are kiro ay na pun ko e bateri bo sari ro iro di tag mana de to tare ari ori no ya ngai ha tarana kanya ari no ya mi ko to te sai ka to ida men mai sia sa gisira to te men pai da men o ka te en tarayangan naronan me ori sina mga mon tarari te kai sayo na mga meruro mga ito ang kai naron duwi ka na ro adana tarana are yo mo kang aron kaya kanang kai sinagian takan naidi nevera ni kangai bugina bayam mo may kai sina pun sukumon the policy buin darai sekarang ayu ada nate yana bakana na mga boy na ron kanasan po tutan na ron anan kan nga pun tina roy o do rifero ya kita kana de do rifero ya curable ay na tugin na ron na dialysis Ang mga complications plus the cancer of the entire metastasis. And the metastasis not only spread through the bloodstream, the circulated na bloodstream damat. Ang kanita ay pun kangangaron ka to kana. Ang anyaron tarana. Mayori, imapun di na rin imaw tanda pa ko. San uri matararon na ang bukan de kaysa iyo. Kuraba sa pare. Kuraba te mineta. Ai tarai ang kai ai pun si meo te minesa e po awa ara tai mostrava ngai ren kek tangden kanara mi tai te kai pun si te ne puite minesa dai break kantaringa pa ya tauroi te taka ana kita te speaker me kai na office si senare sa mostrava mo ang kai sa mo akira nan tiaus iteran awa e mostrava tiaus ang kai